à 168 et 169 ka Tafsir al Quran de Surah 7. Wa ala dali ya Musa qayo Musa inni min istafaituka misubike ma ala nasi edo yimbe ben bi risalati wondude enele anden wa bi kalami e hala ankan fa khudu yettu nangu ma ataituka komi okkuma kon wondude e dole wa kun lata min ash-shakirin jiyado yettobe nemaji anni wa katabna lahu min windani mo fil alwahi ka alluje min kulli shay'in immorde kala hunde mau'izatan dum ko waju wa tafsilan ko finsita dum sendidir dum li kulli shay'in wonande kala hunde fa khudhuha jogoro dum do be quwwatin sobe wa amru yamira qawmaka yimbe ma ben kadi ya khudu yobe jettu yobe jogi to bi hasani ha ko buri mojjude ko buri labede tonkon sa urikum wata on hawju araymi holla on daral fasikina galle yaltube ben e doftare sa surifu raymi wonkita an ayati ya gay ayeje an den fita be famude alladina ben yatakabbaruna mawnintini be fil ardi kalidi bi ghairi al haqqi ko alda e gonga wa in yaraw sibi kullu ayatin kalamande la yu'minu be gomnin tabiha manende wa in yaraw sibi sabila rushdi lawol pewangol la yattakhiduhu bi jogito tako dum don sabila lawol wa in yaraw sibi sabila al-ghayyi lawol bewrengol yattakhiduhu bi jogito dum don sabila lawol dalika ko wadi dum bi annam ko sabu kambe kaddabu be fenni bi ayatina ayaji amen den wa kanu be latki an ha gay majja ghafilina ko be welsindibe walladina ben kaddabu fenno be bi ayatina ayaji amen den wa liqa'il akhirati hawre gol kalahara habitat boni a'maluhum golleli mabbe din hal yujzauna tawsibe yobete illa ma kanu sona ko be lati ko ya'maluna hibe golla oye wattakhadha qawmu Musa yimbe annabi Musa ben jogiti min ba'di ba makko min huliyihim immurde cudari mabbe din be mo'ini don ijilan ga'un jasadan markum bandu lahu hino wodani kun khuwarun hunango alla dali alam yaraw e be yali annahu kun ga'un la yukallimuhum kun wata be yewtude wala yahdihim kun fewnata be sabilan ilawol ittakhadhuhu be jogiti kun ga'u rewete kun wa kanu be lati zalimina to nyobe walamma sugita fi aydihim tumande ninse de yanuno ka juude mabbe waraaw be yibe faami jaka annahum no kambe kadu dallu gomdi be majji qalu be wi la illam yarhamna rabbuna wallahi si jomi amen yurma kame wa yaghfir lana o yafi men lanakunanna min latoto min al khasirina jiyabe perdube walamma raja'a Musa tumande annabi Musa ruttino ila qawmi faade kayme makko ben ghadbana tay ko tikkudo asifan sunido qalo bi sama khalaftumuni boni ko lontidol lam min ba'di bawa ajiltum e on hawjur amra rabbikum yamirore jomi monde wa alqal alwaha ofiri allu yaden wa akhadha bi ra'si akhi onangi hore nene goto makko ye jurruhu himo poda du wondude e dole ilayhi faade makko qala annabi haruna maki ibuna umma a ɓiɗɗo nene an on nene gotoru andu tawadu ɗum innal qawma andu yimɓe ɓen istadafuni ɓe loyna safe ɓe yawitila wa kadu ɓe wuritode na yaqtuluna ni nde ɓe warata lamɓami heediɓe ɓe accu mi torkema fala tushmitu biyal a'da'a wota a moninir sabu an ayɓe ɓen aligoy wota waɗan sago gaño wala tajalni wata waɗan mal qawmi zalimina wondude yimɓe toñoɓe qala na Musa maki rabbi chomi ighfir li ya falan wali akhi min enene goto an on Haruna wadkhilna na dame fi rahmatika de yurmene mande wa anta arhamur rahimin kawni yurmetedo yurmube ben innal ladina ande no be ittakhadul ijla jogitibe ngari ndi rewetendi sayanalum alla dali hebaybe ghadabun tikkere min rabbim immorde ka jomi mabbe wadillatun e hoyende fil hayati dunya ender ngurdan aduna dan wa kadhalika kon ni najzime yobirta al muftarina ben don fefindibe walladina bin amilu sayyati golbe golleli bondi thumma tabu rifti be tubi min ba'diha baaw golleli ni baabe andi mojja wa amanu be gomdini inna rabbaka an-nujuma min ba'diha baaw golleli din bondi din be golli din baabe tubi la ghafurun ko ya fotodo rahim yurmetedo walamma sakata Musa tumande iwno e gaay annabi Musa deeji e makko al-ghadabu tikkerende akhadha al-alwaha o yehi hoccitoy alluje den fa fi nuskhatiha tayno e der bindodi majje on no e der bindi majje on legoy hudan pewal wa rahmatun yurmende lil ladina wanande be humbe kanyul li rabbim joom mabbe yarhabuna hibe hulamo
واختار موسى أن موسى سبوي قومه إندري مكة 70 رجلا ورب كبان إنجيدي دو لميقاتنا في يادوغل ka waqutu amen kamen haldi don falamma khadatum banangi be rajfatu ha ciango qala wi rabbi jomi law shi'ta darano sida falano ahlakta ma halkayno be fo min qabilu ko adi hande wa iyaya yamin tigi wata wadun Allah tuhlikuna ya halkire men bima fa'ala sufaha minna sabukon ko jofobe amen ben huwi in hiya dum do wonal illa fitnatu kasona jarrabu yema tudillu biha ida majjini daw jarrabu yeman tashammu yiduda majjinde wata hadi hida fewnira jarrabu yeman tashammu yida fewnude anta waliyuna ka on gido amen on fa wafir lana ya